Piedra, papel, tesoura. Piedra, papel, tesoura. Piedra, papel, tesoura. Por favor, que non me fixo nada. Sabes por que te trouxemos aquí? Que? Que dis? Sabes por que te trouxemos aquí? Non te entendo nada. Sabes por que te trouxemos aquí? Digo algo de nosa cara, joder. Acaba de darnos a cara. Non vi nada, súramelo. Iso é moi malo para as caras, ademais. Non tiña pensado matalo, que era para darle un susto. Por favor. Eu non sei No vamos a matalo. matar, joder. Non, hai que matalo. Pero tú imagínate que vai a policía que lle conta. Metemos un problema. Que merda faz, son? Expeliarmus! Avada Kedavra! Avada Kedavra? En serio? Acabasme de lanzar un conxuro mortal. Seguincho rollo de espeliarmos porque son fan de Harry Potter, pero Avada Kedavra? Pero isto é pasarse, Non hai que levar as bromas tan lonxe, Foi sin querer, suro. Non, foi sin querer. Non se pode xogar así ca vida da xente, tío. Podías matarme, querías matarme. No, tío, pénsao, recapacita un pouco, joder. Pero que faz, tío? Era un mortífago, viña marca tenebrosa no brazo. Isto por Dumbledore. Perdona, Dime. tes hora? A 7. Un mortífago. É unha tatuaxe, non? É un mortífago. Tatuaxe? Queres que te leve outra vez a Azkaban? Non, Azkaban